ide sangyang widiwasa nah udah tening anak bapu anak kibugi debu lan kurang bapu buik nyatu ayang kawin enam lingga hide sangyang widiwasa wanta maku kesujatian kawenan dari kiring jagati wantah itu sujati meraga tumbal nanging mepesengan kata ia diasdun ide kesujatian kasungguh sang meraga tunggal kejatian ide dalam madwe para makweh sang kiring jagati sareleda inggian para kudusan makweh kiring-kiring jagati wantah je kawenan itu sang meraga wicaksana sane mau sang kawenan itu sebekayun sang meraga uning sang meraga ikan maring sajroning daging sastra aji dening ide dakat luwe napi doaning urun sang maraga wicaksana sang uning garing sejeroning daging kasukseman sasuk marabin jumakweh doaning gerakang malih kejaten ide wantah jati-jati ning mau tamu kawenan anggan idani hidayah ngardi sekayun maring daging keutamaan yaitu kaluwihan ide sangyang widiwasa wantah ide sami teh rumanti bacang marasidaya ngarti saru maratiki sane wenten kiring jagat digeuning ida maraga suksema nangti ian malih pausang anggan ide punika ide jati-jati meraga suksema licin kawenan ide kasung jati utamu yang jagati niku tema kawinan ide kesubakinin kesungkemin anduk
yuk manusia sani kandung orang sani wendon maring jagat sekali ini dakat asun rengasang pangkening kedarmaan nenten jungan malih pacang pari cedensa ingyang kautaman ide ing jagati yukti dedating para moledan ring sang sani nyajerang inek daging kepadutane puniku inek daging kedarmani puniku jeneng ekam adwit ya Brahma nah ning ki bagus yana papu wedan dalam hari kebawasan sane mangkin yaitu kerunuk ekam widyam rahman ning asik ibu manut ering sejroning kasuk seman nyani sari ke bawah ekam awidyam brahman puliku wantah iji tunggal boyo duwenteng kekalih kawenan anggan mideni para ide maring wede yang sane bawasang bapusan marep kapining lakan ceningi corona kedua sang punggah maring sejroning daging wede sastra nang cening neka sungsu sang meragu bidi kuasa sana pinaka Brahman nguripin di diring jagati niku makawinan iraga sinarang sami subakti ring linggih itu sanyang bidi nanging ke sios kalane iraku bacang ayat nyong kemin iade punya kebakti ring dia wedan kumargiliana suang-suang ragu di kalane ngrang ngasabu ngacep kawenan ni deni datu joni ia diastute matios-tiosan serade matios-tiosan agangmu di kalane ngragen kawenan anggang ide pemakasnya nih ratu mangrado eling ring kesujatian itu wit sangkaning dijeu iraku niku makawen iragu kumanti pacan setake eling ring kewiyakian yang ide puniku pengabdine
kalaneng iraguna subakti mangride gumanti sih asung kumkas nyandereng iragu sinarang sami ekam adwi tiam Brahma nah jeneng ki bagus ayu widewo ini adalah ras keruno ekam awidyam Brahma satwayang lapu akenerakan jening Asikiapo papahang bakwapang kejening nama tutwah sing jadulen awet nanti ide punika pantah jumara tunggal tang wenten lian rengasih punika parap ide maring wede nyen bukraos ane tuturang usan bapunya marap agening itu kutuah kawenan para pide sani kasih murad aring sasrewe jening neka sareng sami duaning teh gumanti jati ning mau tamu kawenan ide sanyang widi niku makawinan anggan ide kasung semin kebakimin antuk igat muliki ring jagat lima kesami nanging kesios pemargi sate waleri kalane inung kemin matinin anggan ide wantah madios-diosan serade madios-diosan agamu jening apa nama tetujone sami akulo iya diastun madios-diosan serade madios-diosan penuh kamu saya mawon ring sejeroning sulang pengajar pirang wantah sulang ngasti kawenan anggan hidupnya punika pematini maring ide wantah jeneng talian jening bagus keidewa sinarang sami pantah dari sejeroning pangupaken raga iki dedagat sekalening ide baca maywe cae ning sampun sangkaning saguluk adung ring sejeroning daging pengacepi ide melantaran antuk pikayunan sane mau tamu sina ide sangang hidudi para meledang mandi pacang teh micayang ring sejeroning nabi pun kesane ka abdi jening
sang nhung mendasar kayun sampun jepat tiga gesang hidup pacang para muledang mandiman kajang rengsang sana ngusung subak kiring hidup yang sampun kedasarin antruk kapi kayunat neng suci nirmalu punya kejenin ide ya pi wiapa ke mali satu ayang kewenan anggan ide maring kecap sasrewedo ini ide alat kesengguh wiapi wiapak kejenis apa daging gumi nanging yang ngosang kowe tenang mak kuyakian desang yang mesti dan ngantuk ngawilangin saya waktu nyebok wenten maring jagati iri ke ide maling wantah kumandide pacangan sejroning kenal sana kenahin antuk dikawanan kasuk seman idene puniki dan kosek ring kena nah ide nenten kumanti kosek rekalan yang ide makana yang kena ngetani sipit talar ide dan pacangan gengsi asa punika mali daging kebiakian anggan idene nenten niroba nenten kumanti pacang bangkisir ngeragana saniyana niku kuyakian kakukuhan anggan ide sang yang didi dan kena aku yang gak usah malai meraga agung yukti meraga agung sani bini agung saya kemauan kenahin sani agung taler hidung golok di sana ide dakatim suk semua saya waktu di mali bau sangka bering sakuwenan anggan ide mali saya waktu ide dating para meledang pisang dating suk semua pisang dari yak memiliki jagati asik ring sekanan suci yo semalih
kawenan ide-ide meraka olah sasi rinsang sani marwi di kayunan ini remalu suci gesang kuike pangdep panggung ngomong ke dharma nah cening kidewa sinarang sami sumarane benjangan di kalangan cening mulih ke dakat nis kalani mangreside cening mangukeun kawenan angan ide mangreside masian ngiring jeung kepatutani kedaramane punika laksananya sekantun cening maurid sekali ini